Day, waktu si Senyora Emelisa Blan, 20 bulan itu mengutu ikinan maestra dan menretirau tu ikinan National Wildlife Refuge Kizalitektan. Pas paguna hawani, suati makumbida tu para estina junto ipapendi estina i-display winigi museum gizagannya. Zamago tu na watendi sa mas comprende hapastin na manera i man malalago para self-determination. Ja tipuraka lo jangan masu i papeli kena papay tay-tay. Ano tay-tay? Sina banti i hinasakuha papay palaguti lo kumamatag ni dyan li itutuhonta i hapa hinanauta dan para manuhit banti mas incomprendi hapa na kinalamtin i self-determination. Di sini sanganan dito todo pas banti maliknya na panmaktu papa dyan li hapa na kinalamtin mungkin para kita ni esta manampu o para pamagunta ni manatati ni para tadino pues sidus maasi para iguam museum iguam pedia ni siya kumulam dito ni self-determination no matutuda para mapo no mo naging nena ni tatang para po makumpandi mas jangan ega STI video jangan buat video para tenak DJ STI pinantos mami pues berbuat asun ni malik sa tada ni penemanam ko tada esta para kita sesat manggagigi esta para otimu lo tasu imanata tu dengan jata na para uli pamagonta papa tapuluji siya basta ta attitude siya ta spiya to maliit para 100 anos mas na tempo. Siya masing.